Wasya wa Muimi. Naindi mwenda musyaisya ni muvyano nda kwenda na usesya mutongo ichivingwa atani mukamba kilungu kila kitongo ityo kamba ni uonze cha Uimi cha Wasya wa Muimi tondu ni nakwelesya ni kaani na muthanyani wa munthi twitha tuye mumea wa Mbemba ulotu nenga ngima isio muthoko ina siendo sike bathokanio kau kalibu ni kenda inde twende tuneke foundation zio twithio muone wa mana Uimi ndo walete kwitho bwana ndo walete twaisya akatwe Mbemba yue nenda tulike ndeno wa Mbemba yu Mbemba pe ela tukwema sukuma kana sendo ngisike bathokanyo matikitiki no twika na pembe no kana maembe pe fwete pe chao sinduke bathokanyo fwete ona nota ya mindo avocado pe hapo Mbemba pe hapo pe sensation ya maembe ngoe sindu ela twalika Mbemba hii kwi ngoe na sensation ndini wa Mbemba kwi mainly kwi midembeli main wacha the secondary main Mbemba hybrid na Mbemba indigenous twelezi sawa characteristics ya muno we say they chao Mbemba hybrid ni lai kitata ni lai na chao hybrid isuni Mbemba we can call them si mitwe conventionally yani si mitwe ni farms corporate corporate sawa si mwani corporate ni companies ikatea aimi sawa aimi you are line small scale farmers peasant farmers sawa mabande ila si bitwe si altered sawa because for example GMO ni mwiwa kwi Mbemba si ya GMO GMO ila twasoma biology na iwa GMO genetically modified organism lakini itu alikaki kwa Mbemba GMO ni sikito bindu wike kalata kana nicho ibindu itwe in a way ikeki wa genes Mbemba ika suit undu mwene kumita ukwenda ni safe they are not safe. They are not safe. They are not safe because they are genetically modified to suit na they are chemically modified. Nikenda mukamba elewe yani Mbembe no yikitopindua undu yo ithai bwana tatene undu Mbemba yamanye yebwana ikapindua ke kalondu nginikenda ikalondo mundu sio kwenda yume bwana nake enda profit enda kwata baita nundu enda yoka kwaku isya Mbemba ile itatu sawa na ya sia ile itatu yemini wetha na ngetha mbingi ngetha mbingi lakini nayo utumite chemicals fertilizer sawa wale wayi na at the same time ila yuke develop wow like sinyo omu Muimi osu useobetie Mbembe suno woka kutabya ndawe lo yudho GMO ino no sio hybrid kana peke bathukani you kuma hybrid ino ki GMO genetically modified tena tunatua hybrid ni Mbemba imodifyewe kuma ila situ lakini kwa hybrid ndio dhomwene wa mundu hybrid daile da jinothu Mbembe no ebikite bwata research ya yikitwa hata kwekuka ubika bau sawa so a process the process nundu is not the natural process na ona kule seubiwe na fertilizer conditions not the natural conditions but chemically nurtured conditions sawa you ona wale seubiwe na in their research farm ni matumi ya chemicals sawa. So here we are talking of chemical free and safe food. Sawa, ni waelewaji? Ninaelewa. Nani ukuli ati na indigenous ye. Loto kwa indigenous ni yewa. Kindu kimwe about hybrid. Ni na terminator gene. Kindu kita wa terminator gene. Kiucho? Terminator gene. Mbembe nu we wa banda once. Ndume banda ingi. Na yuka nesa. So you are getting me terminator pe kala terminate ya from undu ito na usia for the first time second and third sawa ni wale waji hii na kaindoketa waka terminator gene Yesu ni hybrid ni kainduka umefanya undu ya siambe ndiye sia ingi wa mitungi yayo why because andwa menda mbesa sawa so menda Muimi kila season yakasioka andukani okay no wale waji
So there is nothing like what we call seed sovereignty. Then by freedom we are seeds, use of seeds. You are controlled because you cannot plant those seeds when you want if you don't have money. So you don't have the sovereignty. Then when a freedom, that seed. Sawa? Financially is the same. Because unaenda dukani unaambiwa is 5 or 5. But those are 2 kilos. Sawa? So you have no control because if you don't have 505, you won't have the seeds. So you have no freedom. Na ino kule twesa kwa yu ila muimi kwa ndothio banda Mbemba asa kwa ngata mana no se no ya kienyeji twe kanosa ino ingi iliati kilio. When we talk of seed sovereignty, we talk of a farmer using indigenous. Sawa, indigenous seeds nila mbeu situ sia kienyeji. Ile si mbeu mwita wa Kenyalili nengi yestali nyana wa Kenyana nyine gatu. Since time immemorial nyina mita Kenyana. Kuto na kwa device Muimi we say there athi kwa ila situ. Sia ni mwa device aende kwa ila situ in this perspective. They are readily available if and when you need them. Ila sienda no ikwata no tisiaku. Sawa? Ndwa vestite no ka isto ukayeila sia kubanda. Kwa umbwe ka uo munde ndo need kukulia ina ilo ndukani. Ndo need kwa sendina maana 5. Sawa? Uenda bala sto ya Mbemba siaku, Mbemba siaku, wekata obanda mondani. Sawa? Suppose mbwa ni uo munde na ndona 505. Mbwa ndi abituka. Mbwa si yewa munde si abituka. Monda akunyite kiwo. Ila we saywa mukamba ya sia Mbemba sia kwa si tie muono mwe. That is where we fail. Sawa? Nondo ndwina seed sovereignty. Na nikenda tumepukwa mbewe na sio Mbemba yo yekanesa bandu babwana ta mazingira mabwana ta kana nikela bandu bonde okamba Mbemba niwe si ila twasya yu twatoko of hybrid gitengemea Muimi tumia mbeo yiba sawa etha witumia hybrid moni maanetie makakwia kwi Mbemba cia Kimani kwi Mbemba cia Lowland kwi Mbemba cia Makueni kwi Mbemba cia Chau cia Kitui kundukonge na cia Kikuyu na kundukuya kwi sawa wale wai uyitengemea we Muimi wiba lakini Mbemba ila situ twatumia kuma tena indigenous seeds isu si wiba sawa Ndu Mbemba su yatumia nao maitu and it has endured for almost 100 years. Sawa? Neliye maitu ndatumia Mbemba isu na akwie 90 something years. Sawa? Na no niende na kusitumia. Na ndi bindu anasia. Sawa? Ndienda andukane ngathoa ingi. No ila Mbemba nundu wa mibanda yesia ondo na sia la season na ondo ya sia 100 years back. No ne bobandite 100 years back. Sawa? Niwewe ubandite iba. Ni kienyeji lakini nao kienyeji kila tu inacho nikitonya ila kitwe cross pollination. Kikanangwa ni yingi. Niwaelewa? Sawa? Nicho gitumi ju nibandite thano nikenda nisikana ninguya embeo. Nundu yudana by cross pollination because the others are nowhere. Sawa? Niwaelewa yu. Kwa twenda kumaintain Mbemba situ. Si entwite for almost since time immemorial. No nginya to advocate you Uimi year round. Na ino kuliati ila tubanda Mbemba hii nondo wayu ubanda na organic means okese the sina fertilizer sindu se mudambo su ila tubanda Mbemba pema wo makwata Mbemba ino ya kienyeji nondo ndo tumeandawa na kutabia na kuya Mbemba ya kienyeji ni tena ila ya pollutiwe through cross pollination niku kasi nyo tia peki no kimwe kinene muno ya fola me wo mugese the kithini tia mi muno kwi ene iniona isu no nginya ciuke sawa but when they come utritiana chao to maintain your indigeneity yani
kwikalia mbemba yikinyeji ni wangu kwia ona kinyichoka waile kutumia chao itana chao kino nondo tumia ndawa kino ni itana tewe ita kikuyuma wita mokinduri ko tukita kithulu yeah muthulu kana ugata kizungu kita wa croton microcarpa whatever it is so muthulu kana ugata you muthulu wenda ukosa amatu ala green sawa you boil them you leave them cool for 3 days kune kutheucha kutheucha kumini na kumatia maboe mithenya 3 for 3 days then you wiki abombo ni wapi na ndukuna kina kuchukika kwa kikwa na pe wongi ukwata mbemba oyu matukwa you kwimo wau maingi ni wese ni utona igwa Muimi ya report wau muna sawa lakini inategemea we ya bandite variety nyao so nyindo na ndenda witness ya mo wau muno kowe muno eka uswa kindu pe wongi wako managu ni kwisahau ka mu like mbembe mwe no mu baya lakini ila ya affect wa no mu ndio sawa mu ashes mu wa kawaida wa icon kawaida ngeki the affected area na ndio na nyiwabo wako ni si I don't know nokule ndotumia ndawa pia completely not unless now that not unless has not come tumeelewana not unless cho not unless and that not unless has not come yani kuyati ndo aisotumia isotumia nundu yao najua na etha no wauto no na ile koso muthanga ngeti ya bau muthanga wa kawaida the smooth one sawa ula wika dust so ina choke the kalinyo niwe siketha ba so ina choke so you see like this one now you know mu na ile koso mu ngekisia neka wapi and that ends up yeah ni kule market ya Mbemba Kenya kwa nata inategemea sawa inategemea the harvest ya season ile ya uma sawa either season ile loku then the prices are good kwenda kwa Mbemba commercially wale kwa season isi thana tamwe wewe ne miniati ewe here either we know Mbemba commercially and you are not doing irrigation weka irrigation tunene weka irrigation na Mbemba si akota sinzio emesakwa they need to be ready when the seasonal are not there ko muno wale kuthaukela Mbemba si akusi wile moi wewe si wile moi ula ila ingitebo mesu yo nde ile ingitebo ithae vindesi yesi onundu andu mbeni menda green maize sawa sia kuuga kitheri sawa sia kuvivia ukienda Nairobi si utakuta huko streets zinachomwa yes na ni kule ukamba nuko na autono produce lewa kuyanie wo ene ukamba kwa taketha atongo yela mebo nimewe emphasize on kutunenga kiwu kutubingi ya mbusi isi tu isembe kiwu Indian Ocean makeki ya gambions makenza masilanga tukethe wana kiwu throughout na tuirrigate Mbemba situ tuitumia solar green energy tuitumia solar no te feed ukamba na tuketha na surplus na nikenda tumine miaka 5 yokite wenda kuyona labantheni wa Uimi wa kwa Mbemba thiwa ngaino kunde kathai much depends on God kuna mambo yingine ela ngaino kunde kathai nenda kwithiwa na green maize throughout sawa nikenda ni tosheleshe nisekana ni toshelesha market ya kuvivia Mbemba market ya alapo ndio tumia green maize sawa ni muvya muno that is almost a pipe dream niki ndo toshelesha Nairobi green maize yes ko kumasha market ye readily available it is there for green maize it is there so I would rather advocate farmers go for green maize farming ni muvya muno ndo naito ba Mutongo TV bwana Peter Nzioka ni watethia ndo ingi Mutongo TV cia ni mamilioni mandu kila muthenya ko wendi ni wabikia andu ingi mama na kuya chemicals ni kuthuku na undu matona kwika ni kenda wicithia in fact no make mu na makeka kamuthanga ukona maundu mo macio ba
ni muvya muno na mona muno matumie Mbemba ila situ cia kienyeji indigenous nundu they are safe hii chemicals kabisa kwa uni ni mekati makalikangale kwezo kuima Mbemba ila situ ni muvya muno mwenda musiaisia kiki kilungu cha Wasya wa Muimi na bane Mutongo TV ngwatanio ya mukamba naende twaima mumea wita wa Mbemba bakane kauntini ya Masako neta wa Steven Mwema paune twa mina lakini kilungu cha Wasya wa Muimi kikaenda ya kila wakatatu kou tukomana kila wakatatu masasu tukaima kendo kingi kikibothokanio tukomane wakatatu siukite kwa witi wanesa Wasya wa Muimi.